tekereza nawe urimo gukorera igihugu cyawe ku rwego rwo hejuru, uri ambasaderi wubashywe mu ruhando mpuzamahanga, hanyuma mu isegonda rimwe gusa kubera tweet imwe wanditse usaba ko hakemurwa ikibazo cy'ivangura, igihugu cyawe kikakwihadukana, kikakwihinduka ku mugaragaro, izuba riva kikavuga kiti uyu mugabo nitumuzi ntiyigeze aba ambasaderi wacu. Ibisi filime cyangwa inzozi no kuri kubera mu gihugu cy'u Burundi muri aya masaha. Leta y'u Burundi yihakanye yivuye inyuma Frederic Gati. Mbere yuko twinjira muri inkuru, reka mbanze mbahe ikaze inshuti bakozi ba Pilot News TV, aho nkomeje kugenda mbagezaho ubudahwema amakuru agezweho acukumbuye kandi yizewe. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, kanda kuri subscribe, cyangwa niba udukurikiye utarabikora bikore kugira ngo ujye ukomeza ubone inkuru zacu mu ba mbere. Uyu munsi twabategura inkuru idasanzwe yateje umutingito ukomeye muri politiki y'u Burundi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yumvikanamo gushyamirana gukomeye, ihakana ry'amateka ndetse n'ibimenyetso simusiga byashyizwe hanze bigaragaza ukuri. Turavuga kuri leta y'u Burundi n'uwahoze ari ambasaderi w'iki gihugu Bwana Frederic Gateretse Ngoga, aho leta yamwihakanye yivuye inyuma ikavuga ko nta mudiplomate utagira igihugu akoreramo, ibintu bita ambassador at large muri rurimi rw'icyongereza. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo tugicukumbure, twumva uko byatangiye kugira ngo niba uri umusesenguzi ubashe kwiyumvira uko ibintu bihagaze. Reka dusubire inyuma gato ku itariki ya 27 Gicurasi 2026. Kuri uyu munsi nibwo intandaro y'ibi byose yatangiye. Ambasaderi Ngoga, umugabo uzwiho ubuhanga mu bya politike, yagiye ku rubuga rwa X, urubuga ruzwi cyane mu guhanahana amakuru yihuse, maze yandika ubutumwa bwakoze ku mutima w'ubutegetsi bw'u Burundi. Muri ubu butumwa Ngoga yagaragaje ikibazo gikomeye cyane cy'ivangura. Yavuze ko abatutsi bo mu Burundi barimo gukorerwa ivangura rishingiye ku bwoko bwabo. Ntiyagarukiye aho kuko yibukije leta y'u Burundi ko niba koko ishaka amahoro arambye idakwiye na rimwe kwirengagiza iki kibazo, ahubwo ikwiye kugihagurukira ikagikemura. Reka ngusomere ijambo kuri rindi uko Ngoga yabyanditse. Yagize ati ikibabaje mu Burundi, ahari ndibeshya ariko hari ivangura rikorerwa abatutsi. Igihugu kiyobora African Union, kwemera uku kuri ni ingenzi niba dushaka gushyira imbere ubutabera, ubwiyunge n'agaciro ka bose. Mureke dusesengura aya magambo gato. Ngoga yakoresheje ubushishozi buhambaye kuba yarongeyemo ko u Burundi ubu buyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Yashaka kwerekana ko igihugu kiyobora umuryango uhuza Afrika yose kigomba kuba intangarugero mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Urundi bufite inshingano ikomeye ku rwego rwa Afrika, bityo ivangura mu gihugu imbere ntiribereye urwo rwego. Yerekanye ko ubutabera n'ubwiyunge bw'ukuri bitashoboka igihe cyose abantu batinya kuvuga ukuri ku bibazo bibugarije. Nk'uko mwabitekereza rero, ibi leta y'u Burundi ntiyabirebeye izuba gutyo gusa. Ubu butumwa bwakongeje umuriro waka cyane. Abadiplomate bakomeye bo mu Burundi bahise bafata iya mbere mu gusubiza no kwamagana bivuye inyuma Bwana Ngoga. Ku isonga y'aba badiplomate hari Willy Nyamitwe. Ngira ngo ku basanzwe batamuzi, Willy Nyamitwe ni umugabo ukomeye cyane, ni uhagarariye Burundi mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, African Union cyangwa AU. Ikindi kandi ni uhagarariye igihugu cye muri Ethiopia ndetse no mu bindi bihugu bihana imbibi nayo. Willy Nyamitwe yasubije Ngoga amagambo akarishye. Yavuze ko ibyo Ngoga ari kuvuga ari ibinyoma byambaye ubusa. Nyamitwe yashimangiye ko uyu mugabo adakwiye gukomeza gutuka Burundi, aharabika isura y'igihugu mu maso y'amahanga. Muri make, ubutegetsi bweretse Ngoga ko kugaragaza ko hari ivangura mu gihugu bifatwa nk'igitutsi gikomeye cyane no gushaka kwanduza isura y'u Burundi. Ariko si inkuru yaba yarangiriye oya rwose, ahubwo ibintu byarushijeho kuzamba ndetse byinjiramo n'abantu bandi. Mu gihe impaka zari zishyushye cyane kuri Twitter, abantu benshi bagaruka ku byo Ngoga yanditse, haje kugaragara ubutumwa budasanzwe. Umurundi ukunze kugaragara
yivuye inyuma ashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi bwa CNDD-FDD yafashe ijambo maze yandika amagambo aremereye cyane, amagambo yuzuyemo ivangura ryerekeye ubwoko. Reka mbabwire uko uwo muntu yabyanditse. Yagize ati harageze ko uyu mututsi ahagurukirwa uko bikwiye kuko ari kurenga umurongo. Niyo mpamvu navuze ko nta mututsi tuzongera kwemera kuyobora Burundi. Mwita patriote. Aya magambo si amagambo asanzwe, ni amagambo akubiyemo gukwirakwiza urwango. Ambasaderi Ngoga akibona ubutumwa ntiyarakaye, ahubwo yabufashe nk'ikimenyetso simusiga, ikimenyetso kigaragaza ko ibyo yari yavuze ruguru ku ivangura rikorerwa abatutsi ari ukuri kudashidikanywaho. Yabigaragaje nk'urugero ruzima rw'uko ivangura ryashinze imizi mu myumvire y'abantu bamwe. Willy Nyamitwe abonye ko bishobora kwanduza ishyaka, yahise yihutira gusubiza ko uwo muntu wanditse ayo magambo y'urwango atigeze aba umunyamuryango w'ishyaka rya CNDD-FDD, bityo ko ishyaka ritagomba kubibazwa. Ariko kuri Ngoga ubutumwa bwabaye intwaro yo gushimangira ingingo ye. Kugira ngo twumve neza uyu Ngoga w'umugabo usanzwe asigaye akorera mu ishami ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union, mu ishami rishinzwe politike, amahoro n'umutekano. Ngoga yavuze ko umuntu usobanukiwe neza ibya politike, yavuze ko ari umuntu usobanukiwe neza ibya politike, bityo ubwo yafataga icyemezo cyo gutangiza ibi bintu yari yiteguye neza ko hari abarundi benshi bazamutuka, ko bazamwibasira, bityo rero ibi bitutsi nta na kimwe cyamutunguye. Yari yabibaze neza. Noneho rero bigeze kuri uyu wa 29 Gicurasi 2026 ibintu byafashe isura y'amateka. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukoresha imbaraga zayo zose maze yihakana Ngoga mu buryo bweruye. Ambasaderi Willy Nyamitwe yasohoye itangazo rivuga ko Frederic Gateretse Ngoga atigeze aba umudiplomate w'u Burundi na rimwe mu buzima bwe. Yego uhabyumvise neza. Nyamitwe yavuze ko umuntu adashobora kuba umudiplomate adafite igihugu cyangwa umuryango akoreramo cyangwa yoherejwemo nk'uhagarariye inyungu z'igihugu. Reka mbasomere interuro ya Nyamitwe ashimangira ingingo. Yagize ati Bwana Fred Ngoga ntiyigeze aba umudiplomate, mbivuze nkomeje. Muri politiki y'u Burundi umuntu afatwa nk'umudiplomate gusa iyo afite ahakorera. Bwana Ngoga ntiyagize iyo stati. Iyo mvuze stati mba nshatse kuvuga ibyo bita status mu Cyongereza. Ibi byatunguye benshi cyane. Umugabo waruzwi mu ruhando rw'amahanga nk'ambasaderi udasanzwe w'u Burundi kuki yihakanwe n'igihugu cye ku rwego rungana gutya, umunsi umwe gusa kubera kwandika kwivangura. Ese Nyamitwe yaba avuga ukuri? Ese Ngoga yaba yarigize ambasaderi akabyitirira? Reka twumve ukuri uko kumeze. Abantu ntibigeze basinzira. Abashyigikiye Ngoga, impuguke ndetse n'abanyamakuru bahise binjira mu bubiko bw'inyandiko za leta kugira ngo barebe ibyidosiye. Hano niho ukuri kugaragarije kuko bazanye inyandiko idashidikanywaho. Bazamuye kopi y'iteka rya perezida ryo kuwa 16 Mata mu 2014. Iri teka ryashyizweho umukono na nyakwigendera Petero Nkurunziza wari perezida w'u Burundi muri icyo gihe. Iri teka rigena Bwana Ngoga nk'ambasaderi udasanzwe w'u Burundi. Inshingano y'ambasaderi udasanzwe iba ari ukuba umudiplomate wo ku rwego rwo hejuru ushobora guhagararira leta mu butumwa butandukanye bwihariye ku isi yose, bitamusabye kugira igihugu kimwe gusa aba yoherejwemo kubayo cyangwa gukoreramo. Kugira ngo twumve neza ko iri teka atari imimbano, Ngoga ntiyahawe iyi nshingano wenyine. Yari kumwe n'abandi barundi 5 nabo bahawe umwanya. Muri bo twavugamo Bernard Ntahiraja, Rosa Ntawe, Salome Ndayisaba, Gaspard Kabura ndetse na Marie Louise Sibazuri.
ibi ni ibimenyetso simusiga byerekana ko leta yamugize ambasaderi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko ikintu gitangaje kurusha ibindi, ikintu gisa nk'urwenya rwa politike muri ibi byose, nuko muri uwo mwaka wa 2014 ubwo Perezida Nkurunziza yashyiragaho Ngoga uri Nyamitwe, uyu nguyu uri kwihakana none uri kumwihakana yari afite umwanya ukomeye cyane. Nyamitwe yari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida mu bijyanye n'itangazamakuru, isakazamakuru n'itumanaho. Biragoye cyane kumva ukuntu umuntu wari ushinzwe gutangaza amakuru y'ibiro bya Perezida yaba atariboneye iteka rishyiraho aba bambasaderi. Ibi birerekana uburyo politiki ishobora guhindura ibintu mu kanya gato nk'ako guhumbya. Mu gusoza rero, nshuti bakunzi ba Pilot News TV, nk'uko mubibona politiki na diplomasi ni ibintu bikomeye cyane kandi bihindagurika byihuse. Bwana Ngoga yatakaje izina rye mu maso ya leta y'u Burundi, yihakanwe nk'uwitabye Imana gusa kubera gutunga urutoki ku kibazo cy'ivangura ndetse no gusaba ubutabera, ubwiyunge n'agaciro kuri bose. Ese wowe urabibona ute? Ese urumva kubera iki leta y'u Burundi yahisemo kwihakana cyangwa guhakana amateka, igahakana inyandiko yayo aho kwiga ku gitekerezo cyatanzwe na Ngoga? Ese Ngoga yagombaga gukomeza guceceka kubera izina ry'ubudiplomasi yari afite? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5, mwibuka kanda like ndetse no gusharinga. Niba utarakanda subscribe bikore ubu ngubu. Ndagushimiye cyane kandi murakoze, mugira amahoro.